Genesis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Twongere tubaramutse kandi twongere tubaha ikaze mwebwe nyine mwahisemo kudukurikirana. Tunabashimire ariko muri abantu bacu tukaba natwe abantu banyu. Baraneza ko tuza hano tukabashikiriza indirimbo zimeze neza, tugatazira tugahimbaza namwe aho muri mugahimbagwa. Turagarutse rero mu gice gikurikiraho tuje kugira ngo dushobore guteramana namwe mu buryo bwo guhimbaza Imana no gutazira. Kano kanya tukaba tugarutse turi kwagwarukanye musanzwe mumenyereye ariko kandi ndabibutsa ko inyuma ya kamera tukiri kumwe na Wizo muvandimwe ubona ko yasubiye inyuma ya kamera akavuga ati amasanamu ngomane yatanga ameze neza, nanje ndacari nganye ndamwibera garutse n'akafrika tuje ntikaye ntekereje kugira ngo ibana tumaze iminsi dusimba gurika ariko nk'abantu b'abatanu bageze ku myaka 50 bavuga ati isa namwe nzira tugira natwe utuntu tworoshe tuze turacamwo kugira ngo ndetse natwe duhimbazanye namwe natwe bw'abatama niko biba bimeze. Reka rero nakira aho turi kumwe uyu munsi mu mwanya kakanya ndi kumwe turamuzimera kuri ndebashe kamere kuri iva kwameraza wa nyuma ubushize yabaye wa nyuma ugaca wa mbere iva tukuramutse ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amina. Imana abane na amina. Ndashima. Aho ni byiza cyane. Tutere twegera kwa Tine amana kinana tindatero avuga muriye anana baswane baba mukwane Tine amana kadela yetese mo kumagira Tine cyane ukiyondirimba ntari ntanyiyonzi ngachamba abantu Tina ariko iriya muririmbyi ntabwo yitwa Tine ariko reka nakire Martine meze neza gushimana byiza Beri nawe ni sawa yego ni sawa Beri naje naje ngo meze neza cyane nuko ngarukero yafana twavugana wayizanye ndi no munsi yego nayiza ayidera hamubibona akababesha banazo babizi kukirero ko twivye ariko gambe mugabanye twiwe yiyegeje atabo yatwivye ntashobora kuyimbera ngaha ayimera nyuma y'ikarato cyane mutatangura kumira mate ngo ni musome nanje mwiyusheshe urabona reka namakirero ni Eliane nshenda bivuga ko irifana ariko kare nabagona ni Gilere turamutse yego ndabaramukije cyane. Asante sana. Tumaze duteranishijwe na Safone nawe tukuramutse. Amahoro y'Imana abane namwe. Amen. Oro munsi mwashanje ivyo nabo yafashe fone. Yego cyane. Katuce tuweka. Twapire kure tishikirize iva indirimbo duteguriye. Zimeze gute se? Abo hari abantu numvise ngo bagiye n'amakantiki. Rero natwe twahize tuvuga ati reka tuze turabaririmbi. Mwayazanye? Nyine twayaza. Tuba turi kantike yitwa gute? Nimero zinga kugira ngo abari baradukurikira batore aka kantike n'agatebe yicaye kuyibaho. Abera banezerewe niseze. Indirimbo ya 16. Ibyo mwari yabanize. Nuko kabishiruka uko tugendereye. Izina rya Yesu
umutima yo
Wamba baruri,
Sataniane, akazuku
Baba
Yesu ko yacata ariko agenda uzanyamarira Yesu agwagutwengo kagenda unezerewe mukamera neza indirimbo dusozera ko kino kiganiro cacu cuno munsi dushimire wowe wabanye natwe wadukurikiranye dushimire wari inyuma ya kamera muhane ko masalamu ni wizobi dushimire kandi na runo rwaruka twadufashije gutera amatwi agira ibihe byiza reka twike abantu twifuriza kubona nyomererwa neza twebwe tukoze dutsinaho ubutaha bye. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.